Omurimo gwo kuri senjoki nigurebuka nko kugangira muntu wa burijo ahabwo kugira ngo nizirwana munonga zerarekeriza abantu beitu hati twakusyaho embozi kuruga mu bantu abazishangiremwe chama omukurwanisa obukene na munonga abakazi n'eminyeto. Uwekitiinisa president witu wa Uganda umwami Yoweri Kaguta Museveni akanyohoreza kuba umwanya wo mukutekamu factory y'obwoki kwegesa aba eminyeto okuri senjoki no kupakinga no kurondera kurwanisa ibura ry'emirimo kubashyikira n'abikiriza hatahinda kugambira barya practicals ne ba parking obwoki ne bazum field bahakura ni anje winge mnyeto yoneri yokwe mureke kugira ngo emirimo yabuzire ebyo gukora ni byinji muje twejo kutunga ensho cy'abatakuzimanya tufune sente abantu mwene mnyeto muje tukorere ba family tucende mnyeto minje yo kwega abishikana munonga tugera kugira ngo emirimo yabishike buzire kunka wayemerero umwana w'umushiki turega gukora ensho ki niyo wahezo tandoka business kawe utanduka tubasize kweyongerayo mbishaka bitari bimwe ehitishangire bihome by'enjo kinyamwingi nangwa twayegomba no kumanya entebekanisa yazo n'obwerinzi aha muntu wa burijo. Implementing a presidential directive cashew nut origin cashew nut n'emiti erikwata obwoki nekwata enjoki weno emiti ya cashew nut mwana ureba umwemerimo kahwirizo nikabonera buruso nikajwenje ahikire nka eka 20 harimo n'abandi abantu abahinjo bingi kuno so emitejo nimirungi aha kurinda obuhangwa hamwe no kukwata enjoki zikatwereza obwoki hata ecumi cyawe waheza kukiyo mu company ya Ramsey eyindi kukurira ninja kukwereka ninza kukwegesa ko rachoteri ecumi eco no hembo morro ochotera otekamwe mugaju police ebishashara den wanyuma yoza kubitekamo ecumi cyo kitwara ureba mu mwanya gwono gwakunda gutaroho umuyaga mwingi gutaroho umushana mwingi okitekayo 2015 cyo cyatahire nzoki ocheza kutaha nzoki okihayo okireta umwanya gunabe nkoreke nkogo ko kugureba okiteka aha katandaro nkaka deno cyeza kiteka katandaro nkaka oro buyonjo nkogo bwo kureba embera zo mutano zishangireyo enjo cyeze nibazihakuro mu ihangwe teretere konka kandi nibetantaro kuzosya no kushisho bwoki kije ya leta kabuzi abeji biraba yebe kikorwa abeji bara kandi wano tayisaba je nyino hembe mwiko mu rubaju komu hata hinduga mbere njo ki communication yargaho hata njo ki nabanywane beitu tayiro umuntu wene kwata futia ebizuba byo kuvugana muri campus ecya kabiri ne cumi cy'unkeki wabati kisangiye yibikatirwe njoro ecya kashatu n'abashuma nabone bateganise njo cyakwe omucumi kimwe naruga mu 10 kiri 10 nariyo mitwaro nkashatu. Abantu aba nibegeitiro mu kibine kimanyirwe nkaruro agriculture advisory service chete Rams haza bashoborire bihikirizi nebizibu bitari bimwe ebiri kubacumbagiza ekibara kushaba government kubahweraho abo kuba kikuru munonga ahabwa kitur hanuye no kugira ngo abantu baburizo especially abana b'amashomero abari kushoma bakaheza nabo babase kuganyirwa mu bafune mu 50 already twineho ba intanzi umugeke ahabo kuko director witi yagamba intambara niyo kuteganisa akonti gende myanya mingi kandi miringwa tuzatunga abantu abo okwakura okujejena no kupakinga obwoki ogeisireho no kutamwe ebindi birungo byete vari addition nabyo nibyetengo bukugu bwo mutano na sente zirukumara. Ndisande William ahabwa TV West.